Vicevi o Bosancima. Ulazi Mujo u restoran i seda za sto. Dolazi konobar i kaže: gospodine, ovo je švedski sto. A Mujo kaže: kad Šveđani dođu, ja ću ustati. Negdje u Bosni zaustavi policajac trojicu na motoru. Pa dobro, jeste li vi normalni? Na jedan motor vas trojica? Trojica? Au, spao Ibro. Došao hođa u džamiju i pita: ko se boji žene, nek ustane. Svi se digli, samo jedan ostao sjediti. Pita njega hođa: šta je, zašto ti sjediš? A ovaj će mu: čim si mi je spomenuo, noge mi se odsjekle. Mali muđika utrči u kuhinju i s vrata viče Fati: mama, eno se babo opet napio. Fata ga ljutito upita: kako znaš, bolan? Mujica se nasmije: eno ga u kupatilu, opet brije ogledalo. Mujo viče s prozora: Haso, Jarane, haj se pretplati na kanal. Haso pita: a što? Mujo odgovara: pa kad već stalno klikćeš po glavi žene, klikni i ovdje, barem neće boljeti. Dolazi Mujo u trgovinu za kućne ljubimce i gleda on po policama, hoda unaokolo zbunjenog izraza, pa ga prodavač upita: mogu li pomoć, što treba? Mujo klimne: sprej protiv buha. Prodavač ga upita: za pse ili mačke? Mujo ga zbunjeno pogleda: jok, bolan, za buhe, jesam ti već rekao? Vozi Bosanac kamion i zaustavi se u Stuttgartu u kafani. Naruči pljeskavicu, pivo i baklavu. Taman kad je počeo jesti, upadaju 3 bajkera, istetovirani od glave do pete. Prilaze Bosancu, jedan mu pljune u pivo, drugi otme pljeskavicu iz ruke, zagrize i baci, a treći razmaže onu baklavu po stolu. Bosanac ništa, iskulira ih, plati i izađe napolje. Gledaju se ova trojica pa kažu konobaru: vidi ga ovaj kakav je mlakonja, šta smo mu sve uradili, a on ništa, pobeže. A konobar će: aha, jes, a nije ni neki vozač. Eno ga pregazio kamionom 3 motora. Otišli Mujo i Haso u ribolov. Kada im je ponestalo tema za razgovor, Mujo upita Hasu: Haso, Jarane, šta ti misliš? Šta naše žene rade dok nas nema? Ili heklaju ili koriste priliku što nas nema za švaleraciju, reče Haso. Mujo odmah počne da se sprema da ide kući, a Haso ga upita: pa zašto se spremaš? Gde ćeš? Mujo odgovori: odoh kući, moja žena ne zna da hekla. Zaljube se Bosanac i Talijanka i kaže Talijanka: baha mi amore. Kud ćeš da te bacim u more, neba ti? Ponovno će Talijanka: baha mi amor. Ajd kad se već navalila. I baci Bosanac nju u more, a Talijanka počne vikati: ajuto, ajuto. A Bosanac kaže: nije more ljuto, već je slano. Mali Mujica doveo kući 3 cure i predstavi ih Fati, koja ih ispod oka gleda s kauča. Mamo, ovo su Habiba, Mersiha i Suada. Fata ih gleda i bez riječi ode u kuhinju. Mujica ode za njom i upita je: mamo, šta misliš, koja je od njih moja nova cura? Fata procjedi: ona šta je bila skroz desno. Mujica je zbunjeno upita: jest, vala, kako si pogodila? Fata slegne ramenima: počela me nervirat čim je ušla. Kako se zove Bosanka koja radi u računovodstvu? Sabira. Kako se zove Bosanka koja uveličava? Zumka. Kako se zove usamljena Bosanka? Samka. Kako se zove Bosanac koji ne puši? Nedim. Kako se zove Bosanka koja studira na D i F-u? Sadifa. Kako se zove Bosanka koja traži na nu? Dženana. Kako se zove Bosanac koji nikad nije bio na mjesecu? Munever. Tu, ti, tu, rum, tu. Mujo na engleskom naručio 2 čaja u sobu 222. Kako se Bosanac ugušio kinder jajetom? Pojeo žumanjac. Kako Bosanci prevode skraćenicu od DNK? Da nije komšino? Kako se na bošnjačkom kaže Alisa u zemlji čuda?
Fata u tržnom centru. Zašto mrtvaci ne znaju igrati fudbal? Ne znaju postaviti živi zid. Na sarajevskom aerodromu začuje se šuštanje na razglasu i oglasi se spiker. Molimo putnike da ne bacaju pite i lepinje na pistu. Metalna ptica će sama sletjeti. Pošlo muđino društvo u lov. Rezervirali su dvokrevetne sobe, ali nitko nije htio dijeliti sobu sa Suljom, koji je užasno hrkao. Odlučili su da nije pošteno da jedan isti svo vrijeme bude s njim, pa će se smjenjivati. Poslije prve noći uz Sulju, jedan od njih je ustao sav razbarušen i s ogromnim podočnjacima. Ostali su zabrinuto pitali: čovječe, što se dogodilo? Suljo je toliko hrkao da sam cijelu noć prosjedio u krevetu i gledao. Sljedeće noći bio je drugi na redu. Ujutru isto izgledao je strašno blijed, podbuhao, jedva se držao na nogama. Pitali su: kako je bilo? Izgledaš grozno. Bilo je nepodnošljivo, Suljo struže kao pilana. Cijele noći sam ga samo gledao. Slično su prošli i ostali. Onda je na red došao Mujo. Ujutru se pojavio odmoran i čio, uređen i odlično raspoložen. Dobro jutro, družino. Nisu mogli vjerovati svojim očima. Pitali su: kako sad to? Dakle, spremali smo se za spavanje. Prišao sam Sulji, zagrlio ga, pipnuo mu stražnicu uz nježan osmijeh i poljubio za laku noć. Poslije je cijele noći Suljo sjedio i gledao mene. Fata gleda Muju na telefonu. Šta stalno buljiš, bolan? Pa čekam da se ljudi pretplate. A što ti ne odeš da oreš njivu? Jer je lakše kliknuti pretplati se, nego mene natjera da radim. Razgovaraju dva dječaka i pita jedan drugog: a gdje si ti rođen? Kod kuće. A ti? Ja sam u bolnici. Zašto? Šta ti je bilo? Umru Bosanac, Rus i Amerikanac. Dođe đavo i kaže: bacite nešto u ovo jezero i ako to ja nađem, idete u pakao, a ako ne nađem, idete u raj. Prvo Rus baci nešto, ode đavo i poslije pola minute nađe. Onda Amerikanac baci nešto, eto đavola poslije pola minute. Nađe i Amerikanac i Rus odoše u pakao. Baci Bosanac nešto, ode đavo i nema ga sat vremena. Izađe đavo i pita Bosanca: ama šta si to bacio, pa ne mogu da nađem? Odgovara Bosanac: šumeću tabletu. Umrla Fata. Iz mrtvačnice je iznose u sanduku i udare slučajno sandukom od štok vrata. Čuju iz sanduka: Začuđeno otvore sanduk, kad Fata živa, i tako poslije novih 10 godina u braku sa Mujom Fata umre. Opet je iznose iz mrtvačnice u sanduku, kad trči Mujo i viče: pazite na štok, jebem vas smotane. Hobotnica na bosanski način. Sastojci: jedno manje jagnje do 15 kg, jedno veće hobotnica oko 2 kg, krompir. Priprema: dok se jagnje vrti na ražnju, hobotnica se kuha sa krompirima u puno vode i posoljeno. Kad je hobotnica gotova, a jagnje ispečeno, izvade se krompiri, voda prolje, a hobotnica baci mačkama i kerovima da ne zajebavaju dok se jede. Jagnje servirati uz hladno pivo.